Kuma utumiri obisi bobo wita wandikani boti kuthiata mitaratara ya kikatiba na kwairia kaunti ya Meru itiyo ndemo ya mathitango era gavana wa Meru Kawira Mwangaza asema ni itiayo karibari na ranende kwambatwa kwa gavana okiri mbunge ya Senate Ontueni kiriwe Jumatatu na Jumanne akiume twitite gavana Kawira Mwangaza kalazimika kuthambiria itora ya weringi kiri mbunge ya Senate Mogani Mwiti na utumurikira maiti era Kawira era kuthitango ayo kiri mbunge ya Senate kuma karibari ya mbere. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na mbunge ya kaunti ya Meru tiageni methone ja mbunge ya Senate kiritindera kwebaniria ofisi na gukurukira impeachment. Nyuma ya mbunge ya Meru gukurukia musanda jo kweberia gavana Kawira Mwangaza riri ni gerekiri reja 5 na reja 3 kiri Senate. Ria mbere riari mweri wa Novemba mwaka jo 2022 ararwaria ru rwikitwe mbunge ni MCA wa Bogeta West DMK Kiogora. To move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Kuringana na rwaria ru jaza ni jamoja maitejera gavana Kawira Mwangaza aringithana wanajo bumwe bwari kuandika ndugu ciawe kwejana itiate thingatirite watho kubutana ngugine gutena mutaratara na kinya kurega gutia ndongi mwanya cia county. Bunge bwari kuthura mwene ta patron wa Meru Youth Service kanya gatigati bene. Bunge ni kuthura Rufus Miritija mwandiki munene wa thirikari ya county ya Meru ati kurukirite kiri mbunge ya Meru. Bunge bwari kuthura na twanyene to thirikari ati kuthingatira mawatho jo andikani kuandikira aritinguge barabarene jakaria bathoko na kinya kwa the sub county na ward admin bandike egeri mishemanio ya mwingi. Bunge ni kurega kuthingatira watho bwakoti na kubuta aritinguge ati kuthingatira watho na kinya kujira kugondokera kuuya na kwaga gutia atongeria bangi joria wari minister wa urimi Mithika Linturi, Senator Kathuri Murungi, mbunge ya Meru na kinya atongeria bakanisa ya Catholic. Mbunge ya Senate na eratua kamiti ya masenete 11 iria tongeretwe ni Senator wa Kakamega Boni Khalwale iria nyuma ya karobiu itukone begi tarathi gonko ironokia gavana uju nyuma ya karikariu kuragia gokiri gandari kainkai o kaire mwaka muthiru kwa mweri wa 10 mbunge ya Meru irakurukia rwari rungi rokweberia gavana Kawira kagitene kau na rurwari ru roikuwa mbunge ni MCA wa Mitungu Evans Mawira Karia. Count number 1, misappropriation and misuse of county resources. The governor has grossly violated, among others, Articles 10, 73, 201, 226, 227, and 230 of the Constitution, Sections 8, 12, 13, 16, 17, and 35 of the Leadership and Integrity Act 2012, Sections 55 and 66 of the Public Procurement and Asset Disposal Act 2015, and Sections 45, Subsection 2 and 46 of the Anti-Corruption and Economic Crimes Act. Na jomaitia jare mugwanja. Bwambere bwari winyangia na utumiri bobo ibo kigina gya county, bwajaire kimenyano na wagibo mitugo emega, bwaja 3 thanga kuruma na kuogia atongeria bangi. Bwajana waandikani giutatina watho na kuzukia ngugiti ciawe thirikarine, bwaja 5 kurega kwathikira koti, bwaja 6 kwa barabara ya mwingiri tora mwene na bo mugwanja kurega kwathikira mbunge ya county ya Meru. Nyuma ya gukuruka mbunge ni ya Meru rwari ruru iroikiriwe mbunge ni ya Senate aria okaire mbunge ya Senate yonokeria gavana uju na nande araturi mwaka juju mathina ja gavana uju ije kachate yakuye kuthira. Mweri muthiru ikurari na ndo arijire itongeretwe ni MCA wa Korotwa urano we munini wa mutongerio baraba inge nwezipora Kinyaka na ZK. Rwari rwa mbere rwari ya maitia jaire aki na joni utumiri bobo ebo bisi no utumiri botiagirite bokigina gya county. Governor of Meru, as despite previous impeachment processes and warnings from the Senate, persistent in discreditable acts and singularly and correctively amount to 1, gross violation of the Constitution, 2, gross violation of the various national and county laws, and 3, abuse of office. Inya kwethira gavana county assembly Meru ne muiketie Senate kana ne muingatete otongeriene maita jaire woni ndona kambeje okaire nontu mweya agwata wa maita jonde jara akeia mwamba akaia narua agwata wa aia rujwa akagwatwa
aya ukiakagwatwa gutithera kwina limit ya mwamba kana muntu mwiya magita ja kuthita rwari ruru irwarungikiro ikoti na mugambithania munene wa Meru Linus Kassan endekithia ruthikiro injuri ncheke ende nteto yu ciakuba nyuma ya ntuku inkai muswanda jongi jwareto ZK yokaire naju juri na maite jathatu na kuringana naju gavana Kawira ari na maite jathatu naju ni kuna katiba na mawatho jangi kwagira giti kia gavana gitio no utumiri butiagiribo OBC. Gross violation of the Constitution. 2, gross violation of any other law. 3, gross misconduct. And 4, abuse of office. Mwanya jorori ro thai na ndori iwingi chionde ni ati thai maite dijama kaimono mtuku yagoro mbunge ya Senate nirekire gikaro na gwitikaniria ati igamba riri rikathikiro nyumba yonthe kiragi eteri ni mpumi chiegamba riri rikathikiro ntuku ya Jumatatu na ntuku ya Jumaine twitite. And at this time would also want to express our sincere support to our sister, Governor Kawira Mwangaza, who was not able to be here today because of the impeachment that she's going through right now, and she has to prepare for Monday and Tuesday. We hope that she sails through, and that should not dissuade other women who want to run for the seat of governor. So, Morgan Muti, Garu ya Siasa, Weru TV.